media sosial, media, ibarat kafe, Facebook, WA dan sebagainya untuk senjata memerangi Islam. Idenya umat Islam berpakai utak, cok senjatanya berpanik kau aroi. Sehingga Facebook kadang-kadang payah hidup. Kan pernah ditutup Facebook, pernah diblokir Facebook karena panik awayan. Hai ibu pegat, ku pegat senjata untuk perang roi. Umat Islam digunakan senjata untuk makan tuan. Nya bicara pakai utak. Maka Habib Rizik, pengurus FPI pakai utak, tetapi perang dengan utak, perang dengan urat saraf. Makanya ke yang ia kafe, yang ia kafe dikala itu tak pakai perang urat dengan urat saraf, menyata pakai perang dengan senjata, dungna senjata dia, orang senjata roy sejak. Kayak cuma perang dengan senjata. Tandanya FPI menggunakan senjata, kan so dengan perang. Baiknya na urat Aceh tu gunung Sabah. Itu haid lah FPI, hana senjata. Haid lah FPI mau perang cilat-cilat, ya demo-demo, surat-surat, hana faedah habis. Baru pah ini baru mengenang pakai senjata. Bukan, terkedi bagi senjata ini. Guru Aceh tak mau perang dengan senjata. Mak Sabah Aceh tak pakai senjata. Kira-kira menang ku talu. Ha? Mak Sabah Aceh tak pakai senjata. Bandung masyarakat Aceh nak senjata 2 juta, masyarakat Aceh 2 juta pakai senjata. Menyangan senjata tak mau perang. Semata-mata dengan senjata. Ikut naju, kami butuh tanah Aceh. Enggak butuh rakyat Aceh, enggak pernah ikut. Kami butuh tanah Aceh. Enggak butuh rakyat Aceh. Pernah ikut lagi, kami butuh tanah Aceh. Kami butuh minyak Aceh. Kami butuh emas yang ada di Aceh. Kami butuh kekayaan bumi Aceh. Kami tidak butuh rakyat Aceh. Kali ikut, tembak di tempat. Email bombardir hansip dari Indonesia, dari Amerika diundang. Apalagi urat Aceh, urat Islam. Ibrah-ibrah Yahudi. Ibrah-ibrah Yahudi. Ibrah-ibrah Yahudi. Teman berokan pakai haibum. Hanai kira lo, ikira untuk pulau-pulau budi le. Itu puah ho arah perjuangan. Itu puah ho arah perjuangan kafe. Tiji main likut. Tiji main piatan. Tiji po piatan. Po piatan tengok wayang kolek yang main tengok tukang pemain filem sagai. Itu puai kafe dumna kekuatan. Tapi seandainya jihad murni, udah kita tengok bedah angkat senjata Bandung. Kecuali kemenangan bila Allah secara adat han menang, maka itu pakai akai. Pakai akai yang Allah gepegah mulia manusia, bakai pakai manusianya karena akai, maka itu gunakan senjata apapun yang digunakan oleh mereka. Dikala mereka menggunakan media sosial sebagai senjata, tanya pakai media sosial. Dikala mereka menggunakan ekonomi untuk mat nanggro. Yang ekonomi kai pakai yang untuk mat nanggro Cina, kafe untuk. Itanya umat Islam berhayu ekonomi. Yang sebenarnya berhayu ekonomi, kompak umat Islam. Baik yang mengemis sebab Cina. Uronyo jenderal ipikula Cina. Uronyo jenderal ipikula di Amerika. Uronyo panglima awak ipikula Cina. Gimana nak pegah baik ikut Cina? Calon gubernur dengan peng Cina, calon presiden dengan peng Cina. Gimana pegah uronyo nak lawan Cina? Hana ada yang upaya nekalan kai kuasai pulau Natuna. Pui pegah ni presiden. Awaknya kai jak nang rodanya. Mang ya alin ungkut tak kai pelung nan. Goblok. Man yang kehaba nang mi bina mana mi nai debu. Ha? Hanaya cuat radanya. Katruh pancuri lang kerepuh manuk dayo hanaya cu manuk dayo. Temah mono kai pelung manuk ji nan apa? Mang kai cok manuk ji di thai cok manuk dayo la du. Apa hanai demi manuk roy? Mangita mangji gara-gara mamnya menah hukum mau polisi. Ikri pancuri ilong pak polisi hana aku cuwa mang kuat cok manuk ro aku tak kai. Mang kerja kacau manuk kau hana aku rumah manuk ro aku coy manuk kau. Ilo hana ni aku cuwa. Betul ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
I just came back from Amsterdam. This morning they invited me to give a pitch on their protest right at the financial district of the Netherlands, Amsterdam, Zuidas. It was an event of Extinction Rebellion, which is a global climate change movement. And they invited me to educate them about the indigenous perspective in the climate change struggle, which is colonialism, capitalism and racism in our respective countries. Besides that, the climate change movement is getting more aware about what is happening in West Papua and other parts of indigenous occupied countries such as the Moluccans and other parts of Indonesia, Amazon and so on. So that's a very positive thing. The Dutch politicians are also getting more informed about what is happening in occupied West Papua and the brutal human rights violations committed by Indonesian military. So we will continue to report to them about what is happening there, and that is very optimistic. Tomorrow I would be able to join the protest at the Indonesian embassy because of another positive event from our campaign, which is a roundtable meeting at the Dutch National Archive with the director of the National Archive and other prominent historians. Also with representatives of the Moluccan historians, and me myself will join the roundtable discussions about why Dutch citizens are not aware what is happening in Aceh, Maluku and West Papua, for example, as Dutch former colony. Why do we have to educate Dutch students on universities about the continuous occupation of our homeland, of our country, the killing and human rights violations of our people? So that's a very, very positive momentum building up in the Netherlands. And you know, I can name other campaigns in the Netherlands, in Europe, and in the US from organizations who are willing to shine a light on West Papua, which is very positive. Because if West Papua will get the momentum towards right to self-determination, we will support our brothers and sisters in Maluku, in Aceh and other parts of Indonesia who are crying for the right to self-determination. For example, the Balinese people, or the Sumatranese people, or Borneo. These are all oppressed nations, but they have no courage yet to build the resistance. So if West Papua will have the full authority on the resources and control of the land, we will make sure that Maluku, that Aceh and other peoples in Indonesia will get the same attention they deserve. So it is from importance that we are united here in Europe, internationally, in Pacific, because that is exactly what Indonesia don't want. And what we are doing from our campaign is collaborating with Extinction Rebellion, with Fridays for Future, with Code Road, with the anti-racism movement, because all these elements are happening in West Papua. Colonialism, racism, capitalism, greed by corporations, and therefore it is very important for us collaborating with these movements, with struggles, and of course these three nations who are fighting rightfully for their independence. So this is really positive, and I wish all of you luck tomorrow, optimism, because the perspective is what we're going to create in the coming months. Thank you very much. Yaitu di sini kita sama-sama untuk memperingati dan mengenang Dag Hammarskjöld. Beliau ini adalah Sekretaris Jenderal PBB. Ini masih pemanasan. Ya. Hari ini cuaca sangat Mau sih? Angin kencang. Memang lebih baik atas pindah ini. Kain ya? Kain atas pindah. Nah, karena ditahan angin kain. Ya, terima kasih. Kamu perlu taruh bawang merah di belakang ya? Nah.
Ya, hari ini seperti saya katakan tadi, 18 September, hari Jumat dengan cuaca yang sangat indah, diterangi oleh matahari, tidak begitu dingin, hujan juga tidak begitu panas. Hari ini sangat bersejarah bagi bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku. Di sini kita berjumpa untuk mengenang Dag Hammarskjöld. Beliau ini adalah Sekjen PBB yang berasal dari Swedia.